Dulling Tyrone brise crí at le cans Idirmheánach na bliana sicata, gan Idirriad agus stáda seintir ach ein chulí na bháin. Le riidir níon bháilta the mouth le canis na bliana seo, na bhí gála an breise le níd héanaach níor bhí scarúnt. Haring County Líse ardor a hen ar a fórder cúig cúd in the le hele muoineachán, gan áit bhaint measach le canis den chiador ó bhúdra a FFDO. Bhí dáid de móra agus Emer Gallagher ar bharcan croch don le canis Idirmheánach TG Cahir. Tyrone a dul ar an úntí caid fada den seanna dhéanamh isteach an son cho fada le sorach a gcóirmí ha rois a scór na fachtacha a Tyrone im líana agus I bhíochainte Jonas Brice a ríis lena dasóg agus Harris an trasná. Ruair beag de hénig isteach go O'Neill bouta a bháin eile / céim slí a bháin slí eile agus an pass go sorach a Gormley garisteach a Jonah Carnoige pass chasna bíal a bháide géach son a bheith dain séireach a chana cosint an lína deirí cosint an son go láidirach hí seans ar bháid an son ag Tyrone ach ar úntú do bhaise a dul ar an bhríthún saí an sothá Cluiche agus Chancellor an son ag Galvin inis á cheolaisteach go mó Nerney. And as Galvin both a bháin eile agus Morney ríist an na lálar inis ach an aire anna gíor han nás a glálar a ríist I féchant céá carú le a Joe Emelesi han nás a glálar a ríist lena cetóig Harris an trasnáin seans ar bháidir heb a bháin don gort a puinte an dá bhaile. Agus ríis sin an fragrar bhí ag an líis agus ní roan scóir sin cruthaí go héascáú ar chara bhí ebrica siar ag Tyrone. Charlene is dul a ruathar bert á dhéachant le agus an tasan well a chóbar do ró gearad den nóir Tyrone ach an sin tasníos fearr isteach cho fada le Emily Lacey lena cetóig na scór fad ag ban chuman ef seosa. Annach an cosantóirí agus tosathe taraice siar ag cúnta Cluiche mar há ficithe go annach chu fórne im líana Ceir Canavan inis a dul a ruathar de hénig an pass tucathe ruathe i cé cho fada le sláine McCarroll a tuairt féin counts an ard an counts an cream Harris an trasnáin ó man látáce. Tá bhí sin sathe fé dó nuair a bhuadar creabh Idirmheánach seo sin sa ríist agus hí an sa go láidir se chuún Emma Lawler inis í sinna dírig orlach spáise chrathú de hénig an pasta go bhhéice isteach I mí an na Carnoige báide úntach an son ó sífra habal. Agus can chuin fragrar sin bhí an fragrar sin de dhí ag an líis chuí siad ar nós na gíthe chuas an park sin fuair siad spástáid hain agus fragrar den céad sco Cion Savalchair ar T1 agus Cion Fightchair an T-Vela. Monabal sé gobar amachta den Johan Egan pum go lór dína eile le haglas chasú suas. Seo duine cosach a Gormley hasí a fí ar chuman ascúinistig sa Ceannais han sele fós ag Tyrone agus well adog séitithe ag sin Curley a háláibh síntamach aige agus kick Eric an sa do Tyrone agus well chance eile ar bháid in isise go. Well sin é agus bhí sé chomanta I drán na cúil an uair sin. Agus an Counson sábháilta ag Emer Barry agus well sin tí gheis ar báide fácha in dhéag ag Tyrone agus beidir go mid istá gáisir son fós agus mar bhar gach don na stóid kick sé amach ag cúnta Cluiche céimiad an sa ríiste anna hábháil an son ag Emer Barry. Tá sé ar nás a ríist ag Gormley do Tyrone déach sa bheith an séir fós Harris agus in mire ar deire hir hall an báide fachta a bhíle tachta chuig nónta nuas. Agus fé siad ná anna Cluiche go thógáil go buneachín ceann sin na sí agus bhí an gúil sin le teart. Bhí sé deanú obair na gaplan sin an glúiseart is tí sa tosaí tá sé dochreacht sa chuí láthair agus an Jackréis sin a bharcail nuair tá siad a leigh glúiseart sa cían bhfuil siad cruthí siad an spástáid hain. Bhí rud amháin in sin
Ifa Harscan sin ar bhí sé dul seach agus ní ro dart ar bí go an cean sin ag dul sí sa chfuil. Gus hapatarne chun Cluiche a dul ar an sí le Eva Galvin áthútaisteach go captéan na fórne Andrea Moran go mó nerní agus sin gluiseacht gan cháin an son. Sí ráháid agus Buaicphointí sa Cluiche Ceannais agus hí tosnathe lena scóráileann sa ag fíor hús an dara lethe níos a dul ar an sí the Tyrone of Malin and Tasta Kuhuahe isteach go O'Neill agus an Council Harris and Trasnán. Tá siad I gibert go hanabh ar fad níos I bhí McHugh leis an pass Láimhe isteach an son cho fada le banabháide Horace Guinness hí sin a fiochan Jonas Bricke Leonard Dasóig sin Ard sin Crean Harris and Trasnán agus Anna Fuinton son. Tá Laois an scóra ala Cluiche seán seans go mé Angie Mair Tyrone mar sin. Tá sé an dan ceartan sa lálar níos ach héach sin cethar cúgur bailile timpelir agus is dechar an dulchan cíine dhéanamh bheith an son mór nerní saor gan éá mar cáil. Méad Malin in is Garachid. Pasta go amach go Campbell agus níamh O'Neill in is níamh I an láidir a dul a rothar an Council a Kitóig caite leis an gaan son an na nafa se chuir fadan son ó níamh O'Neill níamh Twinspáis an échar ché. Agus ag le cos seach nómatí fácathe ag Ceannais chuir Idirmheánach Telnaman fihe cúig há spás oscailte os a cóir amach an sa Jane Lyons and Tasson Dorte isteach a Jonah Carnoige with Dishel Arvide blockáiltear an dalabach níl an daintear Ciachnathe pós túr sa Carnogan son agus é Ciachnathe sa líntán ag an tonadaí a tháinig isteach nómatí beag ó hin Katie Rose Muldoon. Agus sin cé có daintear agus atá Tyrone nuair a haon siad an Ibrice a rís ag glúiseart sa luas in a róisiad ag cruthú an spástáid féin agus a rís crínithe le scór den céad agus an léithreid de seach sa líontan. sé Tyrone rágan lag an na láimhe an líorthóid agus se chúniad a ríist dó tídí aga cosán héanna tídí aga Cluiche agus an fáic oscailte as chuine níamh O'Neill lena Kitóig agus prínte bra eile ag níamh O'Neill. Fuair sí ach Buaicphointí sa chluiche agus ní hé sin le rá ná raibh tunachar agus anna cheannachar I cé há an sellh a ríis de cé an Council bhil sin pointe éhidetí ag soracha gánaí agus a bin sin Tánastíí na bliana an urig agus cuman na maithasa in iseortha an sellh áchimádacha soracha gánaí is sin a dul suas clíán hán na parke gan é an stad fé an spéid lethe siúd ó hús na imirthe beidir go bhfuil an tíúbáide an andó in Council Harris an Trasnán agus sin an sméir mullig an Cluiche sa do Tyrone agus an Council fachta ag an captéan even McHugh dóibh agus an banán séitithe agus an Cluiche sa Buaicphointí craobh Idirmheánach na héireann 2025 Buaicphointí ag Tyrone. Éiríonn McHugh captéan Tyrone a gardach chun Cuoineáin Mary Quinn agus club go chluas ar Darren McCann banisteoir Tyrone. This day last year, many of us stood here with tears in our eyes and our hands in our heads, but we made a promise to each other that we would come back stronger, tougher and more united. Today, girls, we have kept that promise. Every single wish she'd made, from shooting stars to birthday cakes, every lucky charm she'd say was for the great escape. We were in the same place last year, but unfortunately we were on the losing side, and we knew it was going to take a lot to get back here, but we were willing and determined as a team to get back here and show what we're actually capable of doing. It's a mental game, like, we missed the bike full, and then when you miss, you just kind of have to get over it and move on, like, and we had loads of time left, and
Would have been nice to hit the net, but sure, look, all that matters is the scoreline at the end. Diolch sa bheith ein tíir chus Horace agus deire hir hall an báide fachta. This is why we all play football. It's what you dream to do, and to do it in Croke Park is just something special. Agus Chiefna Solintón agus Craibh Idirmheánach na Héireann Buaicphointí Tyrone. We're a proud football county, and senior football's where you want to be. You want to be playing against the best teams. We did that in Division 1 this year and seen what it was like, and now it's a good opportunity to push ourselves on, hopefully.